Фоншада милуан шоумай фылдар дарын схаш сагат ирыштойнакта электрон тыхан. Уйтыхай фекушын коттой сагат Кавказ энергайым. Ахам егаухашта кайшты уйтыхайша күштуат жаконы бындурыл райдайзан ишын. Тархондону нафамагашка. Нридакан хашта самай бафидуай уйтыхай тархондома бақашт коттой дуамина ама сыпаршада даш адай мажынахма. Сахсай барздарын суйтау ыртын авд милуан шоумай фылдар. Барвандонай тархондону нафараждар чинаша коттау доны та бафидын коттой 2 миллион шомма бахш. Сагат Кавказ энергия кушетын хаштам гашка адам шахашта фылдар фидын райдайнс рухшсын ку ахушын канын суад. Аллы майдар завджуқау ама республикай районты ахам хожа бафхарынс шадагай адаймакты. Куштуаты директор Андрей Ерешкинын хаштам гашка республикай сарджитан шахашта ахса самфак кайнаканы уйма башт нешты. Электрон тыхан пайдагынжыта кунафидой, вот шахашта фылдар канзышты. Жак оммагашка хашчидары уйфақау бафидын тархондоны вар, а хаштканан фиттон, ама рухшахошын канынын ыштайы ногай баю канынын. Ахчагу коммуналон лаккаттан хашта рага сауфидын. Кадна пайдаганак иштыжын варбахауд, одай бамбарзыштым. Якуттагмайныр кашсыштым, самайын яхашфидын ансондаруа. Фала армаш чармагон базарды доманта кудымбалы авто ахашткангая.